via Kamal Kanwar online kajan guasame mi jiram jidit ka channel gorejin be subscribe ko birwanin konde banong be kula lingi and men ban kajan guasame shala do be Sudan wa ken be kamaj be kana kapchong and wari kajan guasame jalla dan inshallah de jan chala do be Sudan kor kapchong and wala de conditional ke RSF ki de indian conditional ke RSF chikan laro bene kor kapchong re which ka Sudan ngai kon en gwade chala ne ka gwaze dan chala do ala kor to ka omzurman jen gwadan tuk to korten che churat bare wini kokien chikamen chianga chakula do to en kordan to gre wini titi chala do kam de ni ten kontela de ni Sudan Carodian chicken la do to bene kurbne kapchong ba humanitarian baga jaga ja biken mal biken non biken ka lok re which na me katum nos re which kana me janom durman am kwadran to korten na many men chalke to Khartoum international airport gwada mejente tenan ana mo akel misha gujo to michigan mal chicken no kanede contain la RSF ni kan kuma man la kuma Sudan ki de indian contain yanke ramashal ke Buran awa mugwa ajena gorka ko de kuma dara mal dara jenong de na de tre mal shi korcha de we ko shetene de wan lung te yeken shikjen ajen kwala do kikana lat kene shol RSF kene den kontin nyen ka kuma man kwala shol la Sudan de ni Sudan ki Sudan de ni kenten kwala yen Buran kala dan chalat keje chala do ken chicken mal chicken gor bay de la let ko ne ka gwada dana cha ote ceasefire teten shu ken lok cha tan jandar ngwan cha ngun ka pay ka roy ka kwarwin mona ko ken shu kan mal kan nok antam chicken la do to shine mal shine nok be mal ba jelat ka jen kor tak nite tene jen ba mal ba jela ledoni lo terambo mal be lat ke jen tiang men ba won ko korta nyandar ngwan jen la dan chalat kon mi jiram jidit ka channel gore jen bi subscribe ke gore jen bi nywa bo ne ko ken bi atama